होचंदी जी कृष्ण जी की ए नाटक उपस्थापन दायित्व रचंती कमिटी मेंबर मानकु मोर धन्यवाद। बहुत खुशी लगुच सुंदर कमिटी आसला परठू कमिटी व्यवहार सहित जहाँकि नाटक को आगे चलई तो ये तो जस्ट आरंभ हो मेलोडी कार्यक्रम सहित तो मु भावुची जे नाटक बारी सरस सुंदर कोई मोर ये दर्शक मानकर केबेल क्रेज रही दर्शक मान बहुत जोश भिड़ रही जहाँकि मोबाइल टा देखा पाऊँ तो भारी जोश अच्छी दर्शक। धन्यवाद भाई भाई जी पुणी नाटक मंच को उपस्थापन करने जो कमेडी चरित्र अच्छा भाई को पचारि भाई आप विगत वर्ष कमेडी करते वर्ष कमेडी चरित्र अच्छा परिश्रम कर बहुत परिश्रम हो राति भी अनिद्रा हवा पड़ी राति भी घर मुझे बहुत गाली खाया पड़ी भाई ना बोधे रॉकी यस रॉकी भाई गोटे शुणा चाहिए गोटे सुंदर गोटे संलाप आप कमेडी गोटे कमेडी बहुत अच्छी गोटे दरकार गोटे रस ମୁଁ ତମକୁ ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି ତମେ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ମତେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କୌଶଳ ଶିଖେଇବ ନା ମୁଁ ତମକୁ ଟାଣି 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 ଭିତରକୁ ନେଇକି ଯିବି। बढ़िया संलाप बढ़िया डायलॉग सहित आपण मैंने देखा पाँच वर्तमान खलनायक भूमिका अवतीर्ण होती से पेंटिंग होती आमर चित्रालय सार आप चमत्कार ढंग से सार पेंटिंग कर देखो सी केवल ये नाटक अभिनय कर लंडा नाटक हूँ आमर यहाँ चतुर्थ अवदान आम गाँव श्री श्री माँ ठाकुराणी नाट्य संघ ठाकुराणी यात्रा उपलक्षे आम नाटक करुचु आईटा हूँ आमर चतुर्थ अवदान नाटक आमर ये हूँ कला संस्कृतिर गाँ ये कला को नहीं पिला माने आजिकल जो आमर बंचे रखी ये आमर ठाकुराणी यात्रा आम गाँव में अच्छी आम गोटे नाटक नहीं नाटक शिखुच्च नाटक तो केते परिश्रम आप बहुत परिश्रम गोटे छोटे डायलॉग दे देबे छोटे डायलॉग हो मोर कई नरोत्तम दास कई कौन सोला अच्छा नहीं सर आपण चिन्ह पारन सर मु गोटे मधुआ कैरेक्टर मधु माने खलनायक ना ना गोटे परिस्थिति रे पड़ी कि मधु बदली जाउछ गोटे झील गोटे रोचे मोर छोट स्त्री छाड़ी दे पढ़ाऊँगी गोटे से झीलटा को रखिकी बड़ कर पाठ पढ़ाऊँ और जन घर चाकर रही गला वर्ष गोटे अलग भिन्न एक चरित्र करथिले भाई रोल करथिले बड़ भाई रोल वर्ष ग्रामर सहयोग कि रही नाटक बहुत गाँ लोक सहयोग कर भाई गला वर्ष पर ए वर्ष गोटे सुंदर गोटे खलनायक भूमिका अभिनय करने जाऊँगी बर्तमान से नंडा होती नाटक केवल अभिनय करेंगे बोली एवं तांको सुंदर भाव सजाऊँ चित्रालय समीर चित्रालय कारीगर देखो केते सुंदर भाव सजाऊँ निजक भाई एवं सुंदर एक खलनायक भूमिका से अवतीर्ण होगापी जाऊँगी लुहरे आरंभ लुहरे शेष ये एक नाटक जार निर्देशना देते बाबुली पात्र भाई दीपक सारंकर रचना एवं कोटिबाड़ी ग्रामर माँ ठाकुराणी यात्रा उपलक्षे यही नाटक मंचस्थ होगापी जाऊँगी भाई अच्छा भाई आप खलनायक भूमिका वर्ष अवतीर्ण होती विगत वर्ष भाई गोटे अलग चरित्र थे से चरित्र अभिनेता थे वर्तमान खलनायक अच्छा कौन कहे वर्ष आप सीन परिवर्तन हाँ ए वर्ष मत नुआ कर चेष्टा करुक सार भी मत प्रपोजाल देते यहाँ मुझे भल कर चेष्टा करी बहुत खुशी लगुच सार प्रपोजाल कर गोटे मानिया डायलॉग अच्छी मानिया डायलॉग अच्छी माय नेम इज प्रीत मुझे गोटे आइटम समस्त खेले नुआ सिस्टम कारण मनीष नुह बेईमान नंबर 1 बढ़िया खूब सुंदर भाई अभिनय चमत्कार विगत वर्ष आम देखी भाई चमत्कार अभिनय थिला भाई ये जो आप गोटे संगठन अच्छी कोटिबाड़ी ग्राम माँ ठाकुराणी उद्देश्य यात्रा कर आज जो जो लोक मान क्रेज रही दर्शक मान खुशी अच्छा बहुत खुशी लगुच नाटक बहुत भी सुंदर स्टोरी अच्छी सब सब दृश्य टेम्पो अच्छी देखिए बहुत खुशी लगे आशा करे आमर कलाकार भाई अभिनय
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେମିତି ମନ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ସେଥିରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ବଢିଆ କଥା। ସମୀର ଚିତ୍ରାଳୟ ପୋଲସରା ଯାହା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମଞ୍ଚ ସଜା କରିବା ସହିତ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି ରୂପସଜା ଚାଲିଛି ଆମର କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ସଜା ଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟିଏ ରୂପଟି ଦିଆଯାଉଛି ଯାହାକି ମଞ୍ଚରେ ସେମାନେ ଚମତ୍କାର ଢଙ୍ଗରେ ଅଭିନୟ କରିପାରିବେ। ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଖଳ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। କଣ କହିବେ ଭାଇ, ଆପଣ ବିଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଖଳ ଚରିତ୍ରରେ ଥିଲେ? ମତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖଳନାୟକ ଚରିତ୍ରଟା ମତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖଳନାୟକ ଚରିତ୍ର ହିଁ କରୁଛି। ଗଲା ବର୍ଷ ବି ଖଳନାୟକ କରୁଥିଲି, ଏ ବର୍ଷ ବି ଖଳନାୟକ କରିଛି। ଖଳନାୟକ ହେଉଛି ମୋର ପେଶା। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବହିରେ କିଛି ମାନିଆ ଡାଇଲଗ ଅଛି? ଆମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୋ ନାଁ ଜହର ଚୌଧୁରୀ। ଜହର ମାନେ ବିଷ, ଛୁଇଁଲେ ରିଆକ୍ସନ ଆଉ ପିଇଲେ ମରଣ। ବଢିଆ। ଗଲା ବର୍ଷ ଆପଣ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ଏଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ଅଭିଜ୍ଞତା ବଢିଛି। ତା ସହିତ ମଞ୍ଚର ଭୟ ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ମୋ ପାଖରେ ମନ୍ତ୍ରର ଭୟ କେବେ ବି ନାହିଁ, ଯାହାକି ଆଜି ଥର ମିଶେଇକି 4 ଥର ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲାଠୁ 10-12 ବର୍ଷରୁ ମୁଁ ରୋଲ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମତେ ଷ୍ଟେଜ ପ୍ରତି ଭୟ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଜଣେ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ପରିଚାଳନାରେ ନାଟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯେହେତୁ ସିଏ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ, ତା ସହିତ ବିଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଏଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢେଇଛନ୍ତି। ସାର୍ କଣ କହିବେ, ପ୍ରସନ୍ନ ଗୌଡ଼ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ଆୟୋଜନ ଏବଂ ନାଟକର ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ? ଆଜି ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ପିଲାମାନେ ତ ନୂଆ କଳାକାର କଥା ଆମ ଗାଁରେ ଏଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଗାଁର ଏଇଟା ପେଶାଦାର କଳାକାର ନୁହନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମର ଆୟ ଦିନିକିଆ କଳାକାର। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇପାରେ, ଭଲ ହେଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ନିହାତି ରୂପରେ ସାର୍ଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ, ସାର୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେ ସାର୍ ପରିଚାଳନା ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ ପରିଚାଳନାଗତ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଅଛି ନା ପରିଚାଳନା ଠିକ ଠାକ ସବୁ ଚାଲିଛି? ପରିଚାଳନା ତ୍ରୁଟି ତ ରହିବ, ହେଲେ ଠିକ ଠାକ ଆଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଭଗବାନ କୃପାରୁ ଟିକେ ମେଘ ହେଇଗଲା, ବେଗି ବର୍ଷିକି ଛାଡିଗଲା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଦୟାରୁ ଟିକେ ଭଲ ହବ, ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗରୁ ଭଲ ହବ ଆଶା। ନିହାତି ରୂପରେ ମା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଦୟାରୁ ନାଟକଟି ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପନ୍ନ ଭଲ ହଉ। ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଚରିତ୍ର ମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପେଣ୍ଟିଂ ହଉଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ପଶିବା ପାଇଁ। ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ହିରୋ ଚରିତ୍ରରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି, ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ଭାଇ କଣ କହିବେ ଏଇ ନାଟକ ସମ୍ପର୍କରେ, ଆପଣଙ୍କର ମତ କଣ ରହିବ? ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଆଶା ରଖିଛି ନାଟକଟାକୁ ବହୁତ ଉପରେ ମାନେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ। ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଭାଇଙ୍କର ଅଭିନୟ ରିହର୍ସାଲ ରୁମରେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିବି, କଳା ପ୍ରତି ଏତେ ଆଗ୍ରହ କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ମୋର କଳା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ହେଉଛି, ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖୁଥିଲି ନାଟକ, ମୁଁ କରିବି ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି, ହେଲେ ମତେ ଏଇ ବର୍ଷ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଏ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ଗୋଟେ ଶୁଣିବୁ ଆପଣ। ଖୁଡି, ତମେ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଯିବ, ତମେ ପରା କହୁଥିଲ ମତେ ଗପ କହି ଶୁଆଇ ଦବ, ତମେ ଚାଲିଗଲେ ମତେ ଆଉ କିଏ କହିବ ଗପ। ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଇ ରହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଥିଲି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଏକ ନାଟକ, ଯାହାର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଗ୍ରୀନ ରୁମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ସେମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିଜକୁ ସଜାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମଞ୍ଚରେ ଏଇ ନାଟକଟିକୁ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଶା ରଖିବା ଏଇ ନାଟକ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ ହଉ।